Apa denoi, diporodia txizketan, eta bueno, hemen gira Realan demoraldian beste partidu batekin. Oraingoan asteardiko partidu izango da, Zeltaren aurka Balaido zen. Eta, bueno, partiduari ekingo jau. Aterako naizen amaikako hau izango da, pantean ikusten dezutena. Haien ja berreskuratzen dugu bere, Atletico Madridin aurka zin izan zuen jokatu Mallorcaren aurka gorria ikusi ostean. Eta bueno, hori izango da, saldua naizetara ikusten nahi naizen deialdi errealean badagoen nik ezin deteraman, ze lesionatuta baitago, eta bueno, horrela jongo naiz. Eta bueno, pena bat izan zen aurreko partian, Atletico Madridin aurka, bizitza errealean zatzet, guk hemen irazi genuen da. Baina galdu izana, ze Reala bita utxeta bi irazten jarri zen, eta bueno, lehenengo gol bat sartu zuten jokaldi gaien on batean. Eta bueno, berdinketa sartu zuten nire ustez penaltiaz dan jokaldi batean, egia bai Medinok ikutzen diola, desliokela ikutu beharko, baina bat errematatuta ero ikutzen dio, eta bi hain suabe ikututa lurrera baldin mazoaz, egia barraen gauzak kamara lehentan ikuste ikusinean magnifikatu iten diala sarrera, baina gola kontatuzko deportea. Ezin dezu hain errez pitatu penaltia. Eta gutxau barra erabilik kamara lehentan gauzak. Nik uste abiaura normala utzi behar dela zen nahi gauzitako. Eta momentuan ez pitatu penaltia, arbitroak ikusi zulako txala nahiko aura eroitzeko. Baina gero, barretide ikuzioten eta bai ikutu egiten dio, baina berriz ezatetan. Nire ustez ez da nahikoa lurrea bokatzeko. Partida ziko naiz. Gauzak ezkin dutela konturatzen naiz, kamisetez aldatzean. Agian liante xamarra izala izkezuentzat, eta niretzat, bat. Baina, bueno. Suarez couldn't make it 1-0. Maybe not quite warmed up. Eguneko lehenengo partida beti izala. He has to hit the target from there. Beraz. Munoz. Marino. Isaac. David Silva. Splendid defending. Januntzan nahi nun utzi, eta liatzen nahi nahi egia zen kamiseten koroarekin. Oh, what an opportunity. Iago Aspas. No, just the tackle that was needed. Jode, liatzen nahi nezela kolorekin. Igual zuntzako zea da, baina askotan jokalariai begira junbertzeanean zeure jokalari manekatzen nahi nahi. Eta ero bizio periferikoakin ikusi hor dituzuna taldekidean non dauden, ezke koloreak. Oso antzorakoak guztitut. Now Silva. We wonder who was going to win the race. The answer, txuri the urdina. goalkeeper. Eta urdina argia, Isaac. Just cutting off the supply. Eitea nahi nuna. Looking confident with the ball at his feet. Earra gola. Janoren zentro polita eta Isaken errematean nahiko akrobatiko izan da, Hankaltxatuta, bolea moduko zarraro bat egin du. Hemen Real zalea, Balaido. A ber, Isak bakar utzi dute areara sartzen. Egia zen buruz errematatuko zela pentsatzen du, baina jode. Haze errematean dira.
Bale, bat eta utz eta bat azten geha irabazten. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Utze behian dago Porto. Denis Suarez. And Santi Mina with it. Well, a classic example of how to intercept. Hori zeiatuko zala egiten. Adnan Januzaj. Getting the ball forward. Ona. Could be threatening. Very alert defending to put a stop to the chance. And there the attack ends for now. Bueno, fuerte botaban nun. Izake barroa sartzen Adnan zuen. Januzaj. And he read it well, intercepting it. Hor, Janu pixa frenatu inda eta... And they'll get ready for the throw-in. Txartel A free kick awarded by the referee. Ba ez, azken... And perhaps a bit fortunate not to be shown the yellow card. Different story next time, no doubt. Eta bueno, bizitza realeko partidua se espero, bueno, Celta ondo dator. Getafe... Aritz. Eia da... Ander Guevara. Aurten. Bigarra maiara ematen dula. Merino. The textbook interception. Can he put it away? Bueno, ba, Getafe oso gezki dago, eta 2 puntuak garri Euskal Liga. Entza, 10 partida jokatu ditu eta 2 puntuak garri. Eta, bueno, utz eta 3 irabazizu. Eta orduan partidu hon bat egitetik datoz, baina, bueno, ikusiko dugu. Arriskutsua da, ze Celtak bat ze daukalako ondo. Atakea daukalako oso, Diago Aspas beti egiten digu aberian bat, eta... David Silva. Hor, aspektu horretan kontuzili beharko dugu. And plenty of scope to be creative in that wide position. And the keeper there to catch it under no real pressure. Eccentric goalkeeping. And it's with Isak. And danger still. Gehiagin zen porteroa gainetik pikatzea nahi nion. Baina Janu baloi pila eta ira berreskuratzen da. In behind for him to chase. Kontuz. And he's in the clear. Iago Aspas. No nonsense clearance. Santi Mina. Didn't look as though they might be onto something for a second or so. Well, can they draw level here? The crowd certainly think so. So the corner played into the box. Ez dakit nuntzen ibili gineanean Iago Aspas deskojonoa zala. Ze ona zaukaten egin. Dangerous ball. Zanat, making sure nothing untoward happened. Silva. Well, what can they do to stop him running at them? And he's through here. And how well the keeper did. Well, that's just exceptional. He reacted so quickly there. And there's the delivery. Oh, just the kind of save every goalkeeper would expect to make. It might be perfectly set up for the counter-attack, you know. Well, it petered out. Jodoen liatzen zeitzet. Well, when you sit off like this, you invite pressure. And options in the centre. And the keeper was always likely to do his job under no pressure. Santi Mina. Baina horrendi bat eta utz segitzen du, Oh, and a perfect ball now. How about Iarna this? sartu behar dago, Still a chance. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Defentsaren retxazia izan da. Ate barru da. Well, no question about this. As you can see, this will go down as an own goal. Goro sabe. So, a level contest. Eraz, esan kontuzili behar deula lokaldi solatu batean gola sartu ezaketelako, eta esan da egin. Mikel Merino.
Here's Isak. Ai, Excellent challenge. Santimina. Now a decent position. And a goal! Another joder, one! Gorosabel berriz despejatzeko mandio eta kontrolatu egiten ditu. They're celebrating. Well, here it is again. He's alive to the situation. He Ezin makes duzu good baloi hori contact with the horrela ball and he keeps it down. That's a nice headed goal. Well, 2-1 it is here. Ba, beira, bi jokaldi tontotan, Gorosabelek faiatu duenean, Lenormand. Gorosabel ez da bizitzaren Onto olako Silva. faio egiten ditu jokalari bat, Mikel orduan. Merino. Portu. Well, it's one pass after another. Merino. And space to cross it. Guevara. Oh, big opportunity. It's still alive. Well, what an opportunity, but really good defending, you've got to say. Atezainak geldiketa oso nahi du. And he's fired over the corner. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Lasai. And possibilities here. Silva. Oh, This could level it. ah! Well, he took care of Barrura it egin behar defensively. Janokin hor. Ezkerra izan da gainera. Bestela ze desmarkea bota dion, And there to intervene. So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. Augusto Solari. Aukera asko hain izaten, baina Good pressure high up the pitch. asko hain naiz barkatzen. Atezaina Opportunities to behina deliver partido the nahi cross. egiten. He read Izake the ja, situation defensively and did his job. bi edo hiru That is that tiro atera for the izkio, first half aukera here. garbia zian, hau da, aurrelaria atezaina aurren bakarrik zeona, defentsari gabe, orduan. Hobetu beharra daukagu hori, The two teams have irazten nahi switched badau, around zekaltzen goaz. and are ready now for the second half. And fed forwards. Well, technically offside, but not by a lot. Well, that's so tight, isn't it? But on this occasion, he doesn't get the benefit of the doubt. An unforced error, you've got to say. Ai, Iago Aspas. kontuz, atezaina. And the keeper will happily collect that one. Well, they've won the ball back quickly. Ematen du laterala jau Useful looking kostatik position, you've intzaiela, got to paretak say. inezkio, The delivery towards the back post. Jokoz kanpo. Well, he was unable Paretak to keep inezkio asko himself kostatzaiela, onside, Stuart. Yeah, you're right. But at least he's putting himself into dangerous positions. He's Bueno. just too eager on that occasion. metro askoatik gainera. Ba hori, asko kostatzen zaiela estremoai eustea. Another La Liga treat in store for you soon on EA TV. It's Celta Vigo, and they take on Rayo Vallecano. That should be a tasty Ah. encounter. Plenty of quality in those two Pero sides. Saracen Certainly tiene one to enjoy. Iago Aspas. Kontuz, On the ball, Solari. Chance to play it in. Iago Aspas. They've regained possession. Adnan Januzaj. Merino. Still trailing, but they're upping the pressure. Oh, ze gola hartzen ditena. Pentsatzen ondo etxola hartengo, ze pasea ez da oso izan, ono izan. Baina, jode, Izake bota, Silva bota du takoiz pase bat, area barruan, ikiara area izan da, Merino hori egin diona.
Well, here we can see it again. It's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, and the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. Ez da ikusiko. Nizuar izan da. Bueno, Merinoren gola, binekoa. And it's level again here. Both sets of fans being put through something of an emotional mangle. Luce, venga, Ayen. A move of promise on the flank. Ayen erori bat zen, penaltia zen. And the attack continues with David Silva. Will they be able to produce from this position? This could be dangerous. Se desekilibratu du eta hemen ez dago botoirik jokalaria zea botatzeko. Might be a chance here. Lurrera botatzeko. Keeper's ball every day of the week. Hostia. Something to worry about here. Joder, ez que kolorik nenez biatzen. Didn't miss by much. Substitution time it is. Alare Celta baino okerrago dago bat, eta da Betizen aurka txuri berdea jokatzea. More exciting La Liga action coming up for you here on EA TV. It's Real Sociedad and they take on Athletic Bilbao. Will it happen for them? And a goal it is to put them in front again. No less than they deserve. Ultra ofensiboa jarri arte. And the game has been restarted. 3-2 here. Silva. Mikel Merino. Keeping the ball moving. This could square the game. Oh, but no! Heroism flashed in front of his eyes. Izan da atezainak ikutu. Well, I think that's a poor miss. They really should be level now. Will they come to regret that? Well, there it is. The hosts haven't had that much of the ball, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. Now hold on, Stuart. They're in here. Segola. Oh, there it is. A back and forth. Pasea Merinorena izan da. Joder, porto akrobatiko. Merinoren pase izan da ikeragarria. Well, as you can see, he gets there first, he makes good contact with the ball and finds the back of the net. Porturekin hemen diot, pasea Merinori aginduz Portu desmarkatzeko eta ala egindu. Buruz errematetzen niko atrebidua izan da hor Portun partez. Baina, bueno. Zaila zan, baina, bueno, denbora badaukagu zerbait partidua ateatzeko. 3-3 momentuz gol askoko partida. Iago Aspas. Historikoki Celta eta Realan partidua nahiko gol askoko izan dira. Ni bintzat sentsazio hori daukat, ze bi ekipo izan dialako ondeko laiak erasotzeakoan. Aurten Reala defentsan asko mejoratu du, baina bueno. Ander Guevara. David Silva. And space for the cross. And he did what he had to do defensively. Really closing him down here. Well, he's allowed it to go over the touchline, so a throw-in. Losing possession a bit easily. Corner. Splendid tackle and the... Jokalaria nola haude, Silva negatuta, baina... Horrela... Merino oso na... Eta aurkian daukatenetatik, ez dit ezarra mejoratzen. Daukaten... Zeagien energiak imentzen momentuz ez. But these fans have... Well, the keeper won't be complaining about that corner kick delivery. His ball all the way. Silva.
Just 15 minutes remaining. And the flag Imaginatu has gone dut, up. Offside. Zer raro, jokoz kanpo ez pitatzea. And they need to get tighter. Renato Tapia. Oh, big opportunity. Well, sometimes it works out for you, but that was a wretched piece of finishing. Jokoz kanpo. Zelta presioak... Ai... Oso goian itegigu. Biada da inizieten kolorekin. It did look on for them, but not to be. Isak. Mikel Merino. Level pegging, but can they change that? Cross could be useful. Corner. Well, the two sides still locked together. And a set piece, a corner, can make all the difference. The clearance wasn't decisive. Threat over for now, it seems. Que casara. Now, let's see what they can... He's in behind. The net is staring him in the face. Well, Izakekin probatu behar da. Exageratu hona FIFAn eta horrelakota. Gola sortzeaneko oikoa da. Atezanean asko. And they're on the front foot, looking for a winner near the end of this game. Koloreak indauka But lio a bat. good piece of defending to bring it to an end. Santi Mina. Could be a chance to break here. Well, what a final few minutes we have here. And the fans are certainly playing their part. But can they take one of these chances that come their way and win this game? Isak. Will he finish? Eta eharra jokalari. Jokaldia gol honen esker guztia, Ander Guevaran berreskurapen bikainatik izan da. Nire kontraeraso ona izan da, baina Ander Guevarak hor lapurtu du zelaiardean baloi bat. Oso zen. Errepikapenean ez dugu ikusiko, baina. Baina zain zuet, Isakekin hor beti zaiatu bertzea, ze. Oso ona da. Vale, aldaketa tingo deu, orain bai nekatuta dauzkeuta, Merinon partez hartuko deu Zubimendi eta Silvaren partez Robert Navarro. Eta urrungo aldaketa jarreko deu Prest, Isakien partez Sorloth. Eta baloi ateratzen danean, bueno, zertaitzen danean jokoa, aldaketa izango da. Murillo. Strong play here on the shielding front. Oh, a lovely ball. They had a bit of work to do in getting to that through ball, the goalkeeper. Well, 3 minutes of stoppage time added on here. Ondo. Now potential danger. Oso ondo Robert Navarro. Balgoia ondo eutzi. Eta pase bikaina Isakei. Bueno, Isaken rematea. Esate izuet, Isak ridikuloa ze ondan FIFA eta bidean. Inoiz ez dut ikusi FIFA batean, Realan taldean, jokalarea daño. Isak exageratu hona da. Babeira. Aldaketa azkenean, Sorlothen partez. Eta hat-tricka, egia. Isakek hat-tricka zartu dugu. Eta Robert Navarro zondo da. Atera da. Batipat
erdikanpoan pixat muskula izatera, muskula behaz da, muskula zera, baina energiak izatea, eta pase oso, dengo baloi bat hartu, ondo kontrolatu, eta pase oso namandio izake gola zartzea. Eta partiduko jokalaria izan da garbi asko, jatrika sartu duta, eta 3-5, entzait irutzen benetako partidain hainbeste gol izango dianik. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Hau oso arraro izan, gola, baina Eta beno, horrela izan da, benetako partidaztetik itzek irutzen hainbeste gol izango dianik, bat Realak ondo defenditzen du lako ez ditulako aukera asko ematen, baina partidazta izango da. Partida honetan naiz eta aurretik jarrian gero atzetik jarri geha, bi defentsa egindako, Gorosabel egindako, gauza arrarogatik, eta handi pixkatera empatea sartu deu, errinketa, eta azkenean gol bat sartu deu oso ona izan dana Gibararen berreskurapen batetik itorri dana, eta hortik aurrera ja beste bi gol tokatu dira, eta 3-5 azkenean, eta listo, garaipena etxera, eta besterik gabe, ea Realak irazten duen, lidergoan mantentzen duen, bizitza Realean, eta besterik gabe, hurrengo arte. Agur.